Joy Barton hi kumsang ka zakwa songret panhi September ni ni khan England rama hai tona alo pianga aming pumchu Joseph Anthony Barton ani a football khovela player thin setop thangle boina siam ching barte huanga ongreng to tur Barton hian football a khel chungin midfielder a khel thinin Premier League a hian tumjan hi somruk pakwa zet ain lan mana heta hian Manchester City tan match sa somthum zet a khel saka football khela chawsan nuwa hian League One Club Fit Utam na te managerin na chun zoma chutiang chuan football a hian ain mang thu hle ani ano panlai chanchin le an chung ko chanchin lam ai ma in football khovela lu chim nuwa a chanchin hi tun tum chu lu chim ta deuh bi gila kumsa ka zakwa songret pahnia alo pianga ano panlai atanga football pet nuam timi ni in professional footballer ni chu atum berani a ti chuan youth level a English club lun tak tak te chu zom tumin tran po a khona sa ve hle Nottingham Forest Academy zom tumin trial aneya masen no zinga atela no la ni chan berpo atel big em awangin an ring zo lova mase Barton chon hemitruma an nol hi atum tiru zual tu ani thu asoi ve thunga chuan beidong du lawin club sang sanga trial ane chun zom ta zela kumsom pali ani chuan Everton youth team a atel ve phak ta hial ani mase ano panlai atang to hian discipline nei thalo pol ni in club a po nget hlei thei meu lova kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan under 17 na Manchester City tan ain lan ve le daya City a hian kumsang ni sani paka season tom lama kha reserve team a atung khat nan atel phak zuya heti hun lai hian no pang te lani ma se anung changa that lo awangin club lam hian chho zalen turin ro man an siam ani chutianga chho zalen tura ro man an siam fel vek nuwa chuan an thatluk na siam titi to chu en non le in club chuan last chance ang tak tak pele photila anung chang asiam thatak mialin ti in Barton na chunga zangai na an lan ti le taria chua zalen tura ro man an siam fel sa po chu anda thale taria chuan under 19 level a regular player ni in kumsani pani sani pathum season a chuan first team squad a ain langkaya chutiang chuan age level a hian nung chang thalutuk lovin huna mang ani chutiang chuan Manchester City a youth career a man zo nuwa senior level a City tan a career a tran nu hian talent anei that ve thaw awangin anung chang tu thu sam ni lo ma se City tan in elna sang sanga season nga chungin tumcha somnga chuang zet ain lan theya an player chorim berta jinga atel pha kani ti chuan kumsani pasare February tha khan an ram England chuan ram tan in lan turin a kau ve ta hial boka chutiang chuan a thiamna le talent anei that te chuan a choi sang man viawani Manchester City a hian training na a team mate nen boina nein ku thak mai te po achim ta hiala ti chuan City hian kumsani pasari khan Newcastle lama palmak te doi nga point pariat velin an sharta Newcastle hian kumli chamin kumsani chom pakhat khan Queen's Park Rangers a alut vele a etatang hian French club Marseille sani som pahnih khan lonina khel le a lona huna manzo hian QPR hi division hiam zo ka tangin Premier League a ka san pui le boka masa QPR hi Premier League ka tangin an tlajui le ta thau ani hemitum hian Barton po hi club lamin an chho zalen vele ngala ti chuan sangni som panga khan Berlin hun rei tak atan Ris langam lovin kum khatatan Barton hi contract an zia pui vele a Burnley hi Premier League in han kai puin kum khat nuwa hian sani som paruk khan Rangers a kal vele a Scottish club a hian a lain betting lama alawin ham hnai ve awangin Football Association chuan na takin an hrem zui ani Barton hian Manchester City a khel lain tum khat chu Christmas party a teammate Jamie Tandy amida azuk lai secretary na voma vane thak takin Tandy amithi serious takin athiam lo hlawa Barton hian ngai dam te delin akaruk lo fine tirani a sani panga me tha khan jingnam da ni vela Liverpool khwa karin kumsom thum panga mi ke achil ke sak boka hemi kum ni puilain Thailand a team pre-season tournament khelin an kala heta hian Everton supporter kumsom panga leka upa chu ku thakin Barton hi clubin an thon ho ngal maka poisa tam tham tak fine tir bokin hetiang ani chhotak molmol awang hian henghun laia City manager Stuart Pearce khan Barton hi anger management therapy la turin ati a athin rim na thunun zir turin mithiam tet nuaya zirtir na alak tir ngat ani umsani pasari khan match an khel zo limin Liverpool a chena hotel apan na konga taxi driver chu lo ti boy la in hemi awang hian boina nei bel le a an manager Stuart Pearce page media ama chonte a khap sak ta hiala coaching staff lamin thei top choin do theina nen en kol ma se Barton hian Asia thalo tak hi sim hlei thei lovin
training na teammate Usman Dabonen ani suat le a Barton hian tum engem mozat Dabo hi nakin Dabo hian alua liam po anei nuala damdoi ina hial kalpui ngai khopa omin Dabo po hian police ne na press charge angen hiala ti chuan Greater Manchester Police te chuan Barton hi manin thuzo fia turin an hreng zui ani hemitum hian city hian suspenin pa nuai khat an choi tir ani Joy Barton hian zel bang azu tak tak ma in hemikum August tha thleng bel choina oma hemi thu kal zela hian akum le sani pareda chuan thali chung zela tang tur le dakar zani jet khotlang ta na thil tha tia na thok turin achunga shremna lekko ani zuya hei baka hian asoisak atimei Dabo ne na kot atana asen chau pan sang thum pe turin ti ani boka Football Association lampo in boina siam ching case anlo siam sak vele boka match ruk chung shaimin pa sing ni le sanga an choi tir bok ani Morten James Pedersen po apuma alo nek sak chiam to ani ome Newcastle a om lain an manager Alan Shearer ran anung chang thalo tak le khelmola hlawom taka achet na chu adem thu asoya an manager thu soi hi Barton hian chang le tin an manager Alan Shearer chu manager lak tak lo le tactics nei ro pui lo utchuak ani thu asoi chuak piak piapa club lamin aom na pianga hian an boi pui lai lai reng ani Barton hian khelmol pona po CCTV footage atanga alan danin teenage pakhat chu voi som hi chuang hneka aha te po anek bal sak nual ani oma emi chung changa po hian koda te ain lan le zak zak ani Arsenal nen anin khel tum po in Abu Dhabi khan Barton hi angonga rekin a the deuh thuai to ani kha kumsan he som pahnih khan QPR ta Norwich taka opening goal a khung nu loka red card a choi le a Norwich player Bradley Johnson chu aluina ta uluya red card hi a choi ani French lama lona a khelai khan anung chang thalo taka wang hian match som pahnih chung an shrama Europa League a po thali chung te meu hremna atoka sani som pathum kha Sergio Aguero chu anung lama tangin pet luin Vincent Kompany chu tawli atum boka Mario Balotelli nen po insual tumin an boina sak le a player le coaching staff dangten an thel angai hial ani sani som pathum me tha khan heti hunlaya PSG defender tuna Chelsea tana khelmek Thiago Silva chu overweight lady boy ti in Twitter a tuita hemi chungchang hi French Football Federation National Council of Ethics chuan angai thutak lea Barton hian hremna to le pha tabok Rangers a aom lai khan Andy Halliday nen training ground na intibuain Barton hian athin rim na athunun theile peklova Rangers hian hremna an pek ba ka a contract an ti top sangal mak ani manager ani nu poin sani som pakwa khan Barnsley nen anin khelzoa lelam pol manager nen tanela anin ti boy chiam to boka hemi tum hian Barton hi midang ti na tum thu boy siam sak ni in bel chu ngai chi bokina om zui le a anu loka manager of the month choi moina te adong le ang loi boka chutiang chuan football khovela hian thil thalam ain athaulam hian abom na sa em ani pinga le inchi som pakhata sang Joy Barton hi khelmola palian pol ni lo ma se amizia thindim inthunun theilo le a khera plu tukhian ngai nat ati lo le a ahunlaya player langsar Zabi Alonso le Gabriel Agbon lahor te po kha an career ati top sak lek leka anin khel tumin na takin atloa bane thak takin football an khel chunjom le thei ani Barton a chet na Anton taklo hi tam taka oma tungtuma hian atlang pui chau kan soi joka professional footballer kota en lan ngun berpol ni in athu boy chen khat phei hi chu thui tak khel thamte ani hloma chutiang mi Barton hian red card tungkwa zeta choi mana yellow card ringot po hi tungcha som pali zet choi man bokin ka da choi wang le ati screen thalo lu tu ka wang hian tum som pari zet suspend atok boka englai po a khelmuala insual pei at reng mishing ani na hian atalen le thiamna ain soi a lo reng to don ani